Okay, I'll try to remember. But if I miss, I think I will keep in my mind everything like this. Wala ko, tuluo lang ka, tumoy ako sa kalit. Katmok lang kami sa Eagle Seals. Ay. Ali Belau, Ali ar other Belau, Angara Ikrel, Mangara Alsel Belau. Good morning, Palau. We are very blessed today to have this opportunity to host this very special show that was organized by the organizing committee and youth of Palau, representing the Compass Point Institute and supported by the Palau Entrepreneurs for Growth. Melal tuta yakman nutial teal le malsyoning ertirgal lobangget el togubets akambes abl olo leget til finest tirgat tirgal leaders ergider be lumu ertial belwat el mesel momes ergid el independent tegad man ma osenget el mortir gaigit el tira lumu ertial government travelur belau le tir yam le draft sel supreme law of the land, the Palau Constitution. Makadomo ang galmo mesangitiar elang akyamera laguk mo oti sel kulokoy Mr. Johnson Toribiong, a former president travelur belau edire kalmal niyam le walel atyagi del tokoil historical dialogue or el alsils mga marenga sulem los of el may next aguk former senator Joshua Koshiba, kita natin bela sa Joshua, nganggel le chief negotiator tial Compact of Free Association kita rabulur belau. And then kuk next ringi a former delegate Rason Central State, Mr. Mariano Carlos. Yang kanga direk long time attorney rabulur belau from the ground up entrepreneur rap atokorala. And then, last but not least, El Alsils, Taditewal Ngartiang, a former minister. Ersel time, itul makadoringil was a Ministry of Administration. Esemble ka, ngar eungel, abato, kalralela kapalmental finance, mabudget, may gaygi, tilguk to ko raw daw, malgim ano ringila bangget, kayal ako to klol other tirkal ngartiang, former minister Haruo Wilter. El atir kam lagiril 7 el ngartiang, el Mr. Gambes Kosole, ngia founder and president of Tial Palau Compact Point Institute. CPI, Compact Point Institute, is the first think tank. Compass Point Institute. Thank you for the correction, Gambes. It's the first think tank established this year for the Republic of Palau. Compass Point Institute, Omarung Kambes Kosole, Ngaya mo moderator, Tial Malungil Aldodu, El Momrail, El Momsao, Tial Palau Constitution. Tial ngiya mal edao, el ngiya supreme law of the land of the Republic of Palau. May elang yaw era ku rail, yakmal di mo teer kamam rokoy, rokoy ngartial TMC orang asuli luase ko mal masaw labang gamamar el altuta ul ngil el alsil senya Thursday July 16th 2026 yagi mal mareng asuli uleng happy belated Constitution Day marong aktimo oywit yakit el ngia pledge sa allegiance yakit el morabel wat rabulur belau o dang sela bandera mar belau talbile larmuk el gulli od ngasi tial bandera lol hotel belau belwak raro wod el may aktonget taklisi ek masabaak la dikasek mabud malamal al morar makomal masaw labang gamam ra TMC television 93.3 FM radio
and on all social media platforms ra balur Palau send to TMC Palaya kamatik. Thank you very much. Amay gamor akambes ang umuultial historical dialogue. Kamusulay Irene ra malungin introduction. Malungin total merti warubak. Meu era bukumu ra bagay di bak iwiya. Sel da ba tokor Palau sel club kala tokor Palau. Dia ka ngaru LY sel lagel tokor Palau lo spell sital ule la bakas. Kulo kita di bak iwi di mere eta. Ule la bakas tia preamble ra constitution. Agi utui ra dimlang arangi rung klisiam. Mamal agar Palau am isi el mu tus misi adim lang arangi ar odel may el dia ngaru erangi klisiam radred raikal yung ser Palau el buluma mara rol magil mu tel mom lisi adim lang arangi dul daswam el mom ali we om goro la digasam rar odel may makla Palau kamam mo mangul rarang mam el gire labud mail mokla malamal tel moraya roguil adra bulul ad Agi kut mekli tialu temelala elileak rangalelak klisi ela belur Palau e oma kasel betul madaf elul tuira klisi am maulangar ruwila rubak Dios segi dia preamble constitution kita mau omur tial program mengsuakal mako Teodorsia Michael Mora enta Johnson Toribiong e ngosisiun mergamiu makamot po ay di opening remarks nga esel mo mreg yang mo Mr. Koshiba yang mo Mr. Carlos yang mo Mr. Wilter amay or ka Mr. Toribiong Maka kembali sa ulo kampes etial utmela lakot mokra durong lela January mora April 1979 tiam loringi rauriu ra belur Palau lot ngekli Selguk FSM Constitution el morinya sengkyoringil Palau eng lodia kalamangay. Nga kadirek ndi tal sel FSM Constitutional Convention rasaibal ra 1975. Mabelaw amlo aloy telkot tel last tel belura belula. El mari ngela United Nations Trusteeship Council. Mamloringir ewarak rauriul. Ratot ngekli sel FSM Constitution betem lengit ogode mate aila el mamlu sa otemerala edi tewida mate el alsils el ka matewal ngartiang ya dia kal ngartiang Masayuki Adelbai lulum tera belur ngarolong ma Laurentino loong lulum tera belur ngarar ma Juana Rengulbai lulum tera belur ram lagayok telu otemerala asera alboringi ngakamle legal counsel or bira lulaw makno draft tersel la lul mo kodong tial constitutional convention omloringi ak drill alaad agot omloringi sel pre-constitutional convention el mga mok girela a constitution mo omela sel tabitok la adrala arang bardam le nga sure kama omloringi a constitutional convention omloringi a post Constitution Convention el mulis akrtial gempora blur Palau. Di sela ra kulu seringi ay talbang amle speaker italbang lui. Mumlaringi ra January mora April 2nd. Mle almost mali kate time maybe 60 days. Nga ka draft sila la uligera italbang wasay. Udalem na Amerika tala ngungil boringi a referendum ro ingara. Engan mereka April. Engan dirgom dasu engan kasi medrelin morangira cellphone Monday ra July. Ora giru. Segi ta ulang lo July 9. Mong loringi segi del time. Mong ulumulo bagin dingit ko de mateay no klibel. Nararang mama wa sin sa katamnat ng clear FSM Constitution na recommend nga marigel. Mabekliuns ali diak bota Adelbai, dia bota titul lucia ungil kem para blur Palau, bangi serdeng ra blur Palau, wasa Palau, adi kalspel moruriu ra FSM government. Sige damle attitude, eul de swam, lo ba Palau mga idesal, eul lobong
trust territory ablul adrogi. Seguida renga lul Palau en mingit tirgel wal superstar. Al morur tertial convention melu seringi mamlomrali iser ablulad dia kadil di kaltor al sel nuclear free version tertial constitution. Baul mong lepto time al bodolara kampak edi dia katungu mol mutro ngewit ngayay time ra thank you. Looking back ya direk mad to aksilu bertirkal to delegates al gidilak de mukrengia Mr. Koshiba ilingia tatirgel tedel dimlak al approved tial constitution convention tial draft constitution I'm sorry today delegate rai Dr. Peloy Antonio Peloy mabaules olong tera direk blue rai mayoswa Koshiba mosmodi engiam langay ra July 9 ra 1979 ya korta mil godir lem timnak lo tau terser condition ra ala al gilt makli luasay kampak tagirel mangay ra dia kabol rio ra 75% manglo mangay ra following year ra 1980 ra direct July 9 ya قبل ما تقابل تجيت كلو تراك تجيد الأس تجيد البلوبرينت تاع البايبل را جانوري 1 1981 كم المسؤول يعمل بريسيدنت را كونفنشن هارو مليغ ينعا عمل فايس بريسيدنت يكوني وانا كامورا عمل فلور ليدر وقت أول مرشيجيد واسي سيراكي موليل ترامو بريسيدنت را كونفنشن يمليدين يوال كيم سنكيو dan dirur takale bu udui ma Haruo melig ya ulebong lo e ko mar wayo suam lo ul lo Haruo melig ko mal masaula arureng setiap program der altu tau Man masaula Mr. Toribiong that's a lot of history blam that's it's one of those tapi kasi be bugilia program kata so is bergin moral set why say pas kau sisi te al le gorga Mr. Koshiba ko di opening remarks kau Well, gusto lang ole. Hindi ko may amalelo, saya ka dimlak Senate del Constitution. Ya, gulum da sulu asal tako moger na kung marawul. Nasubigal explain na rin legor communal at time. Adilungi le ba, wag mo say real gere mo gere kau selbal temen. Oh, okay. Oh. Nakada ka mad statement na kalikple member or bill. I see. Emo member a convention. And loan air or Sige comment na kemaro. Ya, man sulang. Ak mo gere say gere gere war kale say one important part of history gere ma umut makala constitutional. Mr. Carlos, aktir kam ska te al mangania som mung or te opening remarks mo spare ni mung. Dia ka ngaral bangun boy timle honor to be represented in that convention. Kamle adra taramle member general provision. So we had a lot of work at that time. Kumsulang aktirel mo touch til lagi del na question nga le war kami. Mr. Wilter. Ak mutal ti alon maskaw direk para opening remark ka. Malungil tutai kambes enaka akmal goram lumiod makmanom ngit bing akmonomisa total girela hartana aktik mulo aisewa sengaka amlo member la constitution limlagal by choice peluru ngaram lumia filos gireman les el time akundas en la amleul desfila gel goya Johnson Toribiong lo así diregal belur bela beluma belua Ahora sí, tirgel adal. Already tengah kapalment,
Egora ngaringi ngarbablu rol ngaringi. Nagadim lakal ngarbablu rol belak ngaringi. Agulu rol titi government makna saiba. Enyame etogoi luasi kemail ko komumtel rigida tial convention. E Allah wasi tumlil tara. Engakadim lakuran men dim lakalso. Ma timo plakataklo as indiregal taram le ulak mlek mesel mei sel timing aurere kaman le ungil. I was at about 48,000 a year. Engani ablik, engani amlik, emeredan mle kora mok laigel budget ramai gurin syarogir masaibal menggora manle mling kami. Ndi seigi dolgon Johnson aruba sel bulu dilolase. Agi man olgitro mei. Mak mei en no man lo tigalen ngel balaus kabo. Nge gasona lengal gela adal Nima Adamaka brothers. Magulgel was. Tiangko lagi nani sengkyorngi. Itu hasil. Naringi. El uba ablun nu selta. Hansuguma miturong. Mingilaklang akmurtirigel. O ablun nu tiagir faral ese amoas menguai ablek ketrafte makne opos ringi kwase tia mengitrala lengire ngani senkyo ndi tira se oi gimas senkyo maknomen bera convenzione cambes el man clamaral toas dimla gudelo senga momga len Ndi uriul ekmlo le lak le umdasule eurele kara ta sigil time lak minister of finance al bela sel got el titi government from navy to us sigil ekmlo metiglo asi tara manle problem al bela arole la teletela finance leng beto aigel Ksilu ngarinya violation rin. Budget ang imlakal san mal. Boninya hearing ar bulu. Di 12 other all bira kalulaw. Itya akmal ko asin ito Koshiba mal madangili. Ni mga kamal bulu all di mo siyotot. Kau kamusta udar siltan, aku kamusta udar laltan. Lega kau kamusta udar tetele laltan. Ele tiyay gidal gidali pitringi. Ulmak malgoy tiyay gidal. Ndiak bok titel, ndiak temir landi. Dobol mora titel, kamus ka mayusual direk direk aise. Direk bok satisfied rataleta. Mengima kumdas, direk kasi Haruo tel government mal klolen gaul. Ndiak lokon metoda jem paido por se bere madbara titel. Se igidam le ulak mora conventional. Diakan by choice malube mle against raya personal ikana miranga mle etik and being order aruba ablura immunes yaknor Kaman sa ule Mr. Wilter tirai gidel kam lagi mti al am tirai gidel nya mo next gari gel metil kan di au era por se gidel gari gel ak amongul meskemi mo komo di bok uy wang clear tirgel Palau's finest kami are framers tial constitution makubat tiya kita kapila konstitusyon yang ngelu sa makmumuy wabalu ngak imelig armle dali ke try imelig morakan kana Alfonso Roboong Oitrong masami siksay ya kata mora balu ngayaw mumle Victorio Erbalau Carlos Hiros Sali ya kata mora Orior etemle tetiu ngania Felix Xiao amle Madrey Pastor Billy Cuartey Johnson Toribiong, Kuniwana Kamura, Lazarus Sali,
Peter Sungyama, Santos Oligong, Caleb Uduy, Joshua Koshiba. Yang kata morang pang Masayuki Masyol. Kata morang Iwal, yang Raymond Duloong, Hideo Termete. Kata morang Sungosol, yang Mariano Carlos. Kata morang Toobey, yang Pablo Kyoshi. Yang kata morang Balilyo, Toshio Nakamura, Yukio Smul, Haruo Maliga. Yang kata morang Iray, Sing Ichigsakas, Baules Salong, Anthony Paloy. Yang kata morang Ayang, yang Hang Takao. Yang kata morang Malgayok, yang Andres Demey, Juana Rengulbai. Yang kata morang Rar, Laurentino Ulechong, Chan Sadao Targong, yang Sadang Silamay. Kata morang Blurang Along, Masayuki Adelbai, Chani Reklay, and Victor Ruur. Yang kata morang Ratmau, yang Ngiraiwet Ignacio. Kata morang Balura Ngaram Languy, yang Balaus Kabong, Haruo Ngiraget Wilter. Yang kata morang Esar, yang ngarangia Moses Ramaruy, Bonifacio Basilius. Tirgai lokade mateai, waisel lugarnya Mr. Toribiong. Tewi tirgai lokade mateai adir kei, makamnya baby tirgai tewi. Kau lihat obey masong sola dia. Oi, Mariano Carlos, Pablo Kyoshi lah. Tirgai dah kalau bangkit tirgai kei dia ini dah kalau bangkit tiap program. Ada lihat teramal gua Juana Rengulbai. Ada lihat teramal Laurentino Ulechong. Ada yang belum teramal along Masayuki Adelbai. Maka merak terima rulia next program itu kita main masih mau tu swir mah. Aku observation certificate time. Di segi tingginya me Mr. Wilter, aku lagi kami luasi. Ngaras sel kora inspiration. Lalu muka kora tokol muka kora komles meriar mau yang kliun model liget mau melus nak institution rabul belo. Ngarangi ya sami kora tuli girel sei sel kami inspire me. Isitan tokoira alamal tokoira structure government tangan kliun. Pas kati ale Mr. Toribiong kam kora. Waigel tilo. Ngak Paulum Terbelau. Maka Santos Oligong, Toshio Nakamura, Jacob Sawaichi, Jan Ongiraget, Lazarus Salim, le ex-officio member of Palau delegation. Ikata me reject ra efficient constitution. Lemle Rengulbai Belau sel time, Belau ile akli dekal partra Micronesia, historically, traditionally, geographically. Mengenarinya Rengula Belau laran dirar tokla adar Belau was Belau girel mo sovereign nation regardless of size. Edi jakarolele bodem edo kodira temelala FSM edo leakrgid ila kadrilia amsisi e ungilu temelala protectora sovereignty ra Belau Belau. Siam legora inspirational adar Belau makan le feeling. Segera Raul. Sudah Mr. Toribiong. Sekali ale Mr. Koshiba, selkoram le inspire kau mo kamlo soal mo murtel motaran mulu sa astisya berbelo. While ko ger say bodo kyar say gidal ger lo say ngaram mo dia kam asya pom tatigel mo sa hinga constitution. Pom dimnetere. Mo dia kam sa hinga constitution. Okay, selta me aga adrol bil. Sel dadro olbil. Sel moria es un gran suado el mori. Anyway. Baul makumlong. Hindi ulum no de aksan la constitution. Aktilo se tiamal mo expensive form ra government. Hindi blang soga executive system. Na soga parliament. Melang nga kita Haruo dong ok. Afloat burido sa ngarak tilong. Le expense ra
akabal menteri lang. Aul tres attacks na other belaw. Ite kita gulugori. Magulum to executive system. Mleso ka parliament hindi mo tida urelela hanggang replace rin. Hindi aklom itut. Jakal duulit. Kumam sulang kamla enlightened gidil set toko lo siya Yesu o suba din nakasay nga institution ya kautam nas modi mang sel makat mokltial program gidil yang mo archive for history masay gidil official version ela Mr. Carlos aktir ng mo gel o sulgel mer Carlos nga sel ko may inspire ka what inspired you to seek to be a delegate of Sonsorol State? No. Ang constitutional convention na yakal biyotol to it's a process to start a new government, a new nation. Kung loswakan mo member. Sulay Mr. Carlos. Mr. Wilter, kaman mo ngil smoothie sel luul mo kamno member kan dil ngani asama mo to di ada saya pas kate alam. Ngaringil Peisraigel gilu Johnson ma Koshiba. El girela size men Michael Olga Johnson losi. Abela dimla ahedra Michael Michello. Seguida direm netra ule yakmlo saporta igel. Aigem le nain ten el point tra other vera ser al vera saiba. I 8 non-negotiable, O aigegi non-negotiable seguida points. temle mangara direm no masar ngul temelo asi. Aigagi vera sel kasusru era albornia sel opening ya gurreng sertire tadadu. Opening ra negotiation. O la convention. Emergo ya gureng setire ruajan o metire temulgo al ada dura dungulire wasei ai gigil point ta diaga negosi kerdik mun mai gai gida terms rama yak mar remember ai gel toy ya ul makno support seigil idea sel time nga ga audit abuk sara mai gunu share rogu gira fund ratiti mle seigil amle title ureret e dirregalo mesa budget terti. E agumesa bela amlekot la heda revenue bi martial en belao. Le martial amle quaselina ulem la baba revenue tir belao. Bi gal business belao ma business arwa bolabe ma bulula maru kamo moda ke e viagal bolwaya a level la local collectioner belao. Es el time dimla mal tax. Ngarinya have tax marwa tax rabilis mabo bilas ngarang plate embi kedam le kora have magulum das luasei diagal sadal morul mo ngod al moruri ursegi misal orgo ilwa tara malmle misisi il point el gumdas malmle ulem agituab selul goni Johnson luasei Adar bela makasaya adara AFSM. Menviaga role el spedal mo president. Lel borgia senkyo enviaga voto el dollar. Mettidirega il dilulo asi. Se el goto lo bisra a Tial Federate States of Micronesia mor belau. Kununga adal mo goto mo president ma obisa mestia. Aiga se el buklibit clear na viaga spell mai. Envige gida igel point 3.5 ato siwana kaya mamalmlo umring lap tululuasi. Let's think as Micronesian. Elaka da umdasul wasi kato karaka kagayak. Hindi ada bela maldim lakal kibin. Mangal mloringa igel togoy maul mong mloise. Turn out el tilo da rauriu rarwa chan sulabla lasiti al document. Convention na pigo albala agi diregal mandira kalaurior en diregal mlemubul mabala belo mantri le tulus peringil jakal soril tomelis el babir men sebegal
hindi kalsa rin sa adara FSM. Hindi klamalangan sabihin luasay. Lek klamalangan asin. Kita wa adil asisial bapir tirkel bulu. Aktingul mo siya kamento. Hindi ako man masauli, Mr. Wilter, hindi rin mal flow history abram dali, magkukaram lang ako igid lo si Sibilit tila igid. At tarak question na kada blool, aram mo masawad ang institusyon na kita blool, masawad rin ilwa, wat yagid. Ya, Mr. Koshiba mo tat rin nila, ako posisyon ng itel. Mlarang ya, amla sabi elmot at tiletay kada structure takal mentigid mendakal presidential system. Kada parliamentary system, alam mo kung a democratic form of government. Mlawang ara adur sa igid nga rulta sa relim kada mlo presidential system. Akamle propose ra parliament ra ngara convention. Of course plomage. Ang leng agil sai. Kinadim le tere iteo. E arresta solo executive. E amle leader tira Haruo Wilter. No, really, the tumla saibal met terkasra nga saibal meta adraw do. Ole mesel go ole tamal atraktiva tigingin. Anyway, maul mendiang sub edel change tang executive system. Ndi gira dal mo lalak no meslo say. Tetelar delegates. 16 abong tela senator 15. whatever. Tela udir. Okay, matera. Tela expense ro bisetir. Mungkin sangai ka. 6,000 a year. A month. Over 100,000 na yun. Ale tao maram lirir. Kira taxpayers. Thank you. Ikaw mga kadigi lo mara luud. Matangay ng lela ra lu. Ngosen dia. Why say? Maun maktilud tiyak got expensive system al doruri. Inga kita haruon matangay rek private all out to ya. Kurak tilur ko. Mungyang. Halek tu siya sen mur. Bong, abo. El ange a senator Koshiba sel time, nga mathematician. A self-parliamentary system aluldup ringi ya IRAI delegation. Baules, Dr. Peloy, hindi sing it sam lopang gamam. Lese o the kiara executive, ma legislative branches el dimo imo. Ya mal marangi seral top the self proposal ra teketegela on bill. Hindi mlewan house. Minimize our expense. Digi ngara floor delegate rengaur Victorio. dia Carlos Ali. dia ngaru baka Azarus Sali adidul wasei ra floor kita ra atar belau ako tersuat obis rabuai madibol imol blai eng mabuto kare enemin belda lak kertial constitution madreli mo to house bol boto ka sorin mer olbi bol la mer constitution the more sale legal again 8 points se umuula convention ra FSM ras Amaliaras naringi ra White Sands Hotel na 1975 abelaw labat tablol draft constitution nakat mok rebelaw yaging may mo nga kamlo draft sel 8 quote non-negotiable points yung mulwa se if and only if menagel 8 points letram ni isur belaw sel time FSM adakal offer at tumir mora maligel ya belaw amngat tial babal daw ma belaw mangay ya masyara los pera kwazelin mendirek letram le ulen dakal boringi di nga kamle negotiate set voting process la FSM Congress lengania 2 voting imora voting based ra 1 state 1 vote ob gogo tamlo atringi ngania te letter segidel tara phase ra yulala vote ra balua de al base ra population base ra 1 state 1 vote liwa UN Elang malungil le elang ali na mo nagsalita.
sel mo mesra 1979 sel obom dakal lokade matiay mongudui bertial structure government ma awat mela lamal ma tokora inmok la igerro gult tram tinge constitution ela segi sel muldas mulbar segi del time ela fast forward el 2006 en ngaria momes erngil gora amla mangod algo ser urung liu segi del time mera al time ang actor dia kapa kota kumusta Mr. Wilter? Okay. Dia ang aigelo kayo suwa malmalat ko kimanan even today ngariya siol guru dia kaling yang algela ko larang akas apol sa peme ikam cook mem sa tamak le kumbas yung oldo mi during mi muklutul subudi aigelo ko los aktilul ko hindi tiagi ve kambes amal maral lula batset aigelo kayo suwa malal tol na kabalment tantang mlamoklo in fact yung nariya la alwasi el gumda suengi amne support ni alwasi biagal sebela kabalment el mo tokar employee 600 gumda se segdam le mak ulgor ngil trase aigal logo el mo mokla kabalment a biagal el girel clause suguman biagal sada al clo aigal klunga kabalment by legislation el tila dol bilam rulo ulmong clo ma pay raise mangalang at 12 dala makmulasi al makasaudo dulu ba jetil ko makasay mabol beto dulin mo beto el ay sel problem kedimna di saya democratic from government kada sector el sector ala toma la aigir di mo yor ngel adal sebel ma amasa support en mo la aigir birregal elang aul magad malbli tirgal leaders kita di ul tomir le selsu mongornya adal mouran already ngabulu abi by de losi truat ang surang luat ang tami matira na kabara ko sai tirgel supporters tira ultragok mang already ablu abli mang mal girel nganya healing ma ungil dai local way kay maradan mo senkyotel educated emo len agumda so sai dira kabalmen agi dira dira ablu oba sai sri le dira ablu tirgala dira olbila di pendra dira ablu supporter ti mang aul metomor tirgel gu popular tama tola basenkyo seguida Google da suega makka ni mulmorsel gu kapsula Mr. Wilter Mr. Carlosin sakmil alirtiam kuktoral wasay paska TLM monger sel sel mlarar mo mneulda sa 1979 ang actor oratel government matitelela akto na kita Adelbai al time match or mismatched ang girel match lang girel del valor constitution di tal constitution der kita amendering why there was not change mang we follow the change I see mang question narga atil gibul meringla den seringilang ul mang go the constitution agire del government der kita follow the constitution I see sulang akpadi igit makla a question based Mr. Koshiba Mr. Wilter akabalmenta arala akabalmenta dimran morbap misal mle urungule rada alam na mo po si sulgar miska Mr. Koshiba gimsula ole kambes haladi at the beginning of ulma gulum tora executive system at tagidam leul tagid alabang ridela ela tergal dolil tertir selbangil tel moragel obis tamla masala bura abalurir malubum blirir tokola amla bes maulma Teresa tax ali ko mo bes rather belau ekan tax na ay nga krel tax lang ngari de lang PGST seni mo regal expense na adon nga government at time
Hindi ako mo ng India. Tiara mo yung tax. Ako tigri, nakabli all min mo tigri. Ako malulum to ka tax mo rakal. Era set tax nga rin lang. Siya kalam garew. O mo rarabras to tax raw. Wa India. Maral mading. 10%. Ay kita ikan ko lugoy. Kita mla create na monster. Hindi dia kalulil. Aklo magay. Sulay, Mr. Yoshua, Koshiba. Mr. Toribiong, Pascal si Siulgir. Elange commenter sel dilia a former delegate to Mara Convention Haruo Wilter. Ngang amle limos rato ko ra budget. Sel nga ra constitution na mo da kadol tirakri. Serirli ngang ang yu otmodela udo ra kabelmen ta two-step process. Agot et pasra a budget el base ra authorization. Hindi dia kaudo to. E ko dolungul. E kabelmen tang usel authorization e morngi a bidding. E ka cost out ay kal project to dorul e pasra appropriation. Hindi ka tida guess. Kata authorize ra o maklelak mungrang. Oto dia udo del gire lengi a morngi a confirmation lo giwa a bidding process. Mal upang mo giwa adan madu siga ra laklalo e ka specify ko ra udo del morngi. Era sel At mo. tamaduli authorization ma-update mak. Si kabelmen tadim lengi rulil mo ay say. Era tel mo sa dringi awal bula say. Kira violate ra constitution sental doruk tel budget. To this date, hindi rin kalboringi sorar belaw el alir. E require bekra kaya president mo give a State of the Republic message. Ya tara so duli agirela omalkel a auditor. Sengara constitutional auditor ako tengal bablobis ra blur belaw lengiula consent ra both house ma senate. Egirel lingia siraberra kabelmen tram hitlomitel audo. Segura dia kisalwa sekadanaru li lengal ngari al time nga acting. Lengem lekot temel atram dekir sera resign. Etemlom lut kra acting ekadamil tukura auditor. Idira katal dolil tra auditor mengkamla acting lo met okay madata. Akong person dia kakmal tel malil tel constitution Raul de Swek. Disel dilia Mr. Koshiba. Akong ba simla mo time other olbi ra kalulaw agot it help ra other ablura cost of living marogui e ongirong yang ududir. Le gumeseng ay gel angari adi mo ra other kabalment. Ya retire sa maoit marmo udol. Ya private sector aber cost ra dalong ok logi wa gel tax maltam pato ka udod. Di focus sa omisin del mo ra other kabalment. For example, hindi ka imol delegate lungusa do dera talbuil 6,000 eruli officer ngi adong do ultrin da katamrur. Ik adong motor tir mo adokora mga sangartir. Bansaw. Bansaw le. Tsakal mo touch sel ngara article 5 ra constitution sel tokoira tradition se aul makuger ngin ngwa katablo sa ngil wasi ngwal gora ni titira klobak chiefs, traditional chiefs. El mo advisory role of president. Kami nga ulo swilo sa iseng after el all time, alugan dia alugan apply ni in an appropriate way. Kami ugar ka Mr. Pakot Muscatiel, Mr. Carlos. Ngara wera constitution ng ngarinya House of Chiefs. During the convention, all dasa sa ticket chiefs agiril mora blurir. Munglo I say, and directly yimle create ra tagidel organization or chief jamon gorngi ilan vice president. Di nga dia gunel was saying segidel organization or chiefs and vice president effective or not.
se giren mora presidente lo hace. Se cuestionará que giren mora presidente de la República. Ako rin lo asit yun. Okay. Kaman sa uli, Mr. Carlos. Kudo siya si Sulgan lagor kaya, Mr. Koshiba. Malay, halay, Ay. giro, ngal presidente era de alam gulero at si chelo algo ngalo sa House of Chief. E se uno magi lekli, sira cotton mo adro sedo lei churbela right ar. Palau District Legislature. Ese are elected angara left, are traditional leaders angara right. Because they gave me rule that time ra trust territory. Belan sukum dia kam elected and dia go vote alla. Marchiba di advice. Maulum sera giboru tel constitution agi dilo sia traditional leaders amo advice sorra presidente belau. La tradition. Ini aku biasa tergal leader gitu merela tergal talom kereuti. I don't know. I see. Completely mo ater sel gulgolo sing mal expensive form ra government tabladrelli. Leng oleh kal presidente belau ngarget. Kang ko di dibu sur belau. Mending el bulir ar akpe tergan dia. Iti sel gulgolo ira tagira maul makprol yom tutra Haruo. Como rei sa tax ar. Emnaria tigela government olen na radio krongsim ran ila saru. Gredel mo change ra ta ala ra tax rebelao le tial ngariak man na mo uodlo. Olen dimna ka tax reng sulo sa igal la amo uodlo. Ingka gidel surano ko maman mo magugerti lo say ngaran tax sa uodlo. Komru rab esel tax el di benefit kami ayar al. Kami ulo marat kala mek sils agurusi. Kabo sel PGSC sem lalmei. Trot angari li. Tadi der belau ma adro olbi. Akhmutul mergo gambes. Kam cek. Ntar tira de gam lira gamelmen. Tirgan ngarba belal. Ingare expense obis. Mau dudir ogi meltelael. Tirang omda sanadar belau sorry. Eng mo kumeda senkyo makrulia barbecue meu mo senkyo ra. Kom labesa klebnu mo omrelek. Tegi dalba gargi tegi sar ulmak bilgora Haruo lo sei. Kadam la create ra monster giri rata. Sa uli, Mr. Koshiba. Mo si Sulgan ska Mr. Toribiong. El asera gimar olbil. Amina, gimar uso temelala. Ing nariya cloud pressure. Laro bukul belau mlelo asemre lil mo imora house. Mengarangi sel diwat tial mo utololbi tial dolbi ra o Yeshua Koshibara 75 mo. Le rupa katimna kal voting members or sel olbi ra irar. Di toward the end en high commissioner am le give in le cave in al more until aru bukul belau betum lo vote. Di 1 or 2 years. Mesira tema melngara convention en dir kangarangi segidel presence arubak ngaria gravitas ertir ngaria berredir betem le recognize ertir digu mesr ra utemeralla en wasia a state government amoringi aradal mengil teologi wa democracy maradal mengil teologi wa tradition ya rubugul belau tergel tap chief amo member segidal advisory council al mora president ditial wave metial klise ela democracy amla orsngi Nersi. aru bukul belau to begin with and malkla mondara rubak so they lost their
traditional authority. Lesugo mo tim nakal mengil tulyunan mo sili enganya mondara blirir maplu ablurir. Engara mornia ngara ka tospe ngi o sigiril mora national level. Senator Koshiba is well known for a statement he made. Luasay Haruo Belau ang namogirin mora museum. Agundas enga direk langania prophetic mind ringi. Langania di NR til mortergel. Maodal lulur terbelau. Arwar ngura brem. Magumes ringi Haruo Bela President terbela dia kalau ngulurtir. I have never seen them merar top terbelau lo mentrir. Semua mutra temel elangnya omerar top terbelau en top Haruo Belau. Kesengi lengi betul maraklai. Mengalim beringin mong mengalim beringin me. Temne madengel waseng ngaringi engalak lobak to makiltanga ter omarael. El ang rubak ako mesertir to this generation. After 40 years, 81 almora 2021 na 40 years. O say tourist generation. Oo. Between 1981 almora 2021 and 40 years. Magandang na to but still mentality ra slavery. Luang alkara Israel. Ela kadang artial new generation. Dia sal mal kerikik lah klobak, klobak ada regel dimnat ditir, weekend retir. Mengdak claim ra presiden talak lo si ka advisor tir. Ya. Pemam saule kira dimrai tal siga din kan temer makmo asati lon rake. Tiang ablol mamle ko to close contentious issue ra institution Edirel kami menelihat ada polisi misal nuclear free provision na constitution. Ak mo again noting seluda sung larger and may tiang nara cell generation ra melu constitution we were influenced by the Japanese world. Oh, mo sube say that question. Dia ngada ko do sem ngir territoire ko ba kami prosegi de ma Narasin malmik question. Question say article 5 Kaya traditional akloba arbela orang military monte di advisor president. Sel bagat mo kana 1979 Gomez Serngil. Time alo mo. Agondas ya history rigi. Avire kang ngil wasi. Ngaring alam ketmok nama. Tumlo tuob da democracy. Agorwa surang almar baby rawat. Jangan nama dengan amlo dia kan sebil lorre kada dui engara olbira kalulau. Mleo isen dia. Oh, endi tirganga a state government tadi insist el military. Le tirga la badura ablir dia sweden mai. Emo o member a democratic government. Enya mal blakatak luasi. Demokrasi marail, hindi kalebo mo nga teledara al klobak. Maklobak ang marail, logiwa, teletelir, hindi dia kapulong. Mang agumda si tiyaungil lang, check each other. Hindi... In practice. In practice, a demokrasi ko ram natin, ko obeleng na ul, ngudo. Tila igida ulgorang. May ka mal sabedal correct. Ang ulgorang niya kasi, di pura oleh lapa kasi ngambesil mulmuyuring. Sei gida tangala igarro gusto. Kerdi mol tirak linginya mo malamal tetiang. Di gida namo dia kata adu. Sel gotul play merinya adu. Le ada di mo adu e kadu mo mo dogari. Le kadu ndas la siak mol oititial klisi ilbuba. Enya Mariano dilu Johnson lagi mana kok sartel di kamu mereka lom di beran uad. Cepat toladan melokor ni luasi. Arwah Yoel luasi. Membo mundas luasi. Kida palan. Dia kadri Republican mah demokrat mah di kawat. Tila igir to agire do masum klil mo. Umedengel luasi kado ba belal moruei. Agundas se igida karul. Dia kata dul. Lekleter kau memdul doswen, ego dul doswen que tirga los rens lo así. Ngaraniya umil da porngi, el gire del bekla. Tianjang outcome artial
Michi sumil ka ba nila ito lang mo mem ela ka center ar Nguay se hindi kita, ikel lolo ko elwas. Koto makartir. Ela nga, ikala sangar bela la kodal lama. Awa ngas amangarang. Tirkala dolo olbilam lamo. Nga tirkele. Tok tamara buay. Masel tok na subre tirka maklab laga. Abla ka tilir men. Ngornya invitation mo. Tiling dia ka menga lenga dia ka ngarana. Masel ba akla? Say gila kami tengah gilil. Surah Mr. Wilter akan mutul morsel question anak. Sel nuclear free provision ng constitution. Sem le wangar al do orgi sa temil ngar olbila. Leng sem lo leira ng manlo contentious public issue mong lo nga referendum ra akampak te say gida wal kora le obstacle for overcoming the requirement el wa akampak of association. Lo wangar al do urser kabilar delegate sa nuclear free constitution. Ese das un nuclear free provision larger may was it influence our environmentalist until World War II nakasagi ma Hiroshima lo larger may ang kwan so mo akse say kite ko di mo lo suri Mr. Tagaw har kum sky Mr. Koshiba. If I recall correctly, the all provisions ra gimalu usra ang proposal ra amle delegate Juana Gamura. Or to be seguida nuclear free. Ese actually etrigel de ambassador Miguel aulum tori. Aul mato sabay mangam lo insistri. Hindi seguida normal que resolver ni. Le trigal nada Miguel le mokte gertir. Aikan le nuclear submarine gertir. Mide sen nuclear free point dolgori a include ai gay. I see. Baul marada Miguel aikan le dilla membrar tianga o misira nuclear. Not only weapons of war, my God, naval vessels. Akmal betul atos wasatian lang ngul injector tiang. Tiang ala merigela me store receba lo mosi ose. Dia ga store chemical manuclear rebelau. Wasen dia. Di problem merigela lang aigal dia ala merigel me ngalak rebelau. Aigal dia musila nuclear. Mere lalta. Hindi dia kan ngaral tambeli. Lega kita tu Amerikel ngomai sera aportra Amerikel. Kami sekrimain tu nak ratal tu lagi besar tu rampak. Kan ngaramong akbor akwam. Nlo kora direktur selo cis akle. Tirgal ngal ka university me. Ewa saya tiang kasi rampak termewa gongea nuclear mana dilun dia ngai jadi gongea dia len mengalakle atat tigan ngal kale jose akmal madak tan nuclear mo agi gor belang modal segal mo biwai mak magel dei akot chlor concentration in nuclear agwam Set Polaris ang Area 6 submarine, nuclear submarine. Si Anderson Air Base, Eagle B-15, diolta ka nuclear. Magalim luto na siya kamalaktaring, kautian mi iway wala, siya na kwame na ko gikle. Those were the days. Basta nuclear, provision na dimlakan bakit. Hindi, sige del taktela, hindi ka. Siya insistent na Miguel was mama ada gibem store nuclear belau di lama ola man nuclear na ulmelang gora daga tokori Negel militarism be porter belau ay gem sitting at nuclear power. Saule Mr. Koshiba
That's very enlightening. Kabang pasat Mr. Toribiong. Why say Toshio Nakamura, I'm the chairman na sumada ka Wilter Cell Committee General Provisions, the member ringi Delegate Carlos. Engaw to be say, simple attract takmal but talk text trablura American Mera Convention. Say, kamama nuclear power. Masumada nga sila a compact of free association, kamama partner kami. You must deal with the nuclear power. Tamla amin dringin mo transit. Mang low transit, hindi may require a not less than 75% lungwa compact, even just for transit. Si direkal ba na nuclear power plants? Direkal ba na almel mangidil waste tra nuclear power plant at moradao? Presidente kita sabihin mora siyabal, ublisil de bela nuclear siyabal, leng la change interpretation retir. La change perception retir kira la nuclear power. Namo dia kalamon, dahil madia ka ogir. Mereka lang nga palasil to neither confirm or deny. Magapayo gira, Delegate Carlos Seguasi. Mlewa nga sel kami tir. Esem lang ko powerful kami tira Palau Convention. Lengkot to nipto kar members rin. Dilimle lawyer. Hindi lawyer mga lang. Hindi rin maring korak tilam dia rin kagidal. Hindi ka rin belum to ka nuclear powers. Dikil nga niisip kita kasi we are a sovereign nation. Matanga niya kasi tiyal compact of free association o sa gamiyar sovereign nation, tiyang a legal fiction. Aktituli sila, laka Amerikil ang tiyak kita. Anyway, kamo kira natin, Adelbai Carlos. Mande popular sa kita kami tira, general provisions. Sa wala Mr. Toribiong, kung mas karawara, lama kakawit niya. Seguir el nuclear provision na amlara kamitil man. Oh. Agim lang al tangat lagi ko to ka dalsel committee. Nung mam le klo debate sa kamitil girel se agibigik klo se talbora ulaw lang mat. Mang uera lot of dia chairman na gamam. Agimle Kami chairman, general provision. Toshio Nakamura. Agim make sure was the entire committee back up or tiagi the proposal. Mang seguida ulmong lots of el seguida the proposal more part of constitution. I see. Sulay, Mr. Carlos. Mr. Wilter, sige the time may kakakoram na nakabalo, merbelaw mo ka. Kita. Diyak nakikambesa amni support ra banaling. Hak siltay magumay sila nga hearing ra US Congress ya subject ra bikini metu. Mangani ay jail tape era ang direct kamera was. Ala Amerika lam ra bikini temo dura. Tirgal adlo sem dura ciblo asi. Tiallo rur ngia moklungile la puta la blula rogi. Mam supportri. Move out ra bikini ki mo spelling ruliates. Matumlong masara ay gal bilira solda manay. Tira dim la bolung cera direction na ayol tumangarang mungi mang global sila Amerikal men mutre al dirgal bersir. Mlo biakarangal kara biginim adana marcial mlo biakalo increase a population till selomel ni kola jelil biaka imorir biaka orir mga kon la mesai mang adar bela direkal malmlo madak tai gi del toy mengia agumdas wen seguido lol goringilo así Manlor Baba Tenger Belau internationalil el girel sel issue. Le even Amrigel itself of told state amle wasi somam seluruni other belau. Ma abtol blul ada ngiligidel mo kadam lor babara atora bana el nuclear. Engia angania ada Amrigel dirregal sila givel ngagamle member sil direkal sil mle nainal logo tumlura revised constitution
Ngultaw ta meeting ang yame kebolar adra merigelos al sugumin biam remove til section na constitution en biam ala dul kira kampa. Magimle mi wayu ringil telgib en bi belal amran le urakra ele agibo mo meeting atak mom sen dala mesit tulmolos biagal sabam al chen sertia. Mang biborsel mom dasuring invitia dinga al seltia. Mga igalol ka Johnson na kumbasin dire kablal kan firm niya Patrick Tamle educator tertora kampa nguaya bleda silent either confirm or deny elwasay kadokola vi yo mesel budul se mere mang memral hindi diakal dimlakal ngubut ay gil nga constitution viaga mospe la al selvelao ma viaga mongoita store ma viaga mongoita western ngira a sel zone velao se gira dir ngari ma ul men direk dir kisio ela gurren se amla mosar chance se agul mes la press conference la president whips ela right this era elang en malgol wasi Mlamor niya portable power plant, el hospital nuclear sebel dioger de bela hospital mo en ukmail marael. Se mol magangya asim ramos sebel toy. Ang nas mo mal bior lagi. Aulak ko siya elsewhere ay kalmator problem lagi. Ang mal di bora ule laba kasara. Kel constitution el tirak lagi gid. Enya mo dia kay kalto. Ma'am sulang Mr. Wilter. Kita mlamo talsigang madarengel ng artiang. Mang tigros meritiang alakpas kimatial man sumangani amne so milduli mo sa milduli. 2 minutes. Gumira ka Mr. Toribiong gora asmerira Mr. Wilter. Ano sa uli ongerung kambis. Agumda so belaw sel albang la challenge. Yang ngarang sel momentum ra traditional belaw. Ngoy hid mo kutmok lang ar alif. Misel gumes sel naringi ra 1979. Itemlingil tar other belaw wal all star. Mo kutmakliya ut mala generally speaking ang ngungil. Di nga lekil pita compromise. Oay tagidal Giel mutul mornya debate tial parliamentary ma presidential system. Matara kat megil alula budget. Ma limit raw dudira atara kabelment. Dia ka boleh ngelakrat tilta mungaral talgael. Ling dia ka suat creator ulbi ma executive branch creator awal kora elite system. Manster. O ildi kabelment tatakayar belula. Lengan mo idel angara dudira atara kabelment. Kung daw siya di katalamal, din kita mo control self-aggrandizement, at ang arabuha di til, lo spera kapalmental, pumukudo ito. Nga niya, tukoyin maldura convention, dili Paulis. Kasi, di ako mo idip, ra umsang lelaboy. Kata sacrifice, emro laureo. Ya poni pasyo pasilo sa mnet chairman ra kamitir kamamara fundamental rights. Mamlogin kut moklala ngayan kit maklil to gubets bona fide journalist. Agyo sem Bonifacio. Dia ka reporter bona fide reporter al mo shimmer al suguman refusal disclosure a sorcery lol olta corruption ra kabalmen. Siya mo ra Bonifacio nga kamayo suam doktor debate tial hindi ako baboys. Kasi hindi ako baboys kung makwadararat ang ato makwadararat. Hindi nga kami tingali, Senator Romat Matu, my uncle, blolomoy sa ringira blil. Hindi na kalitaw tabosir. Bay tinaw tabosir mo Allegra Beliciano, marosanyal ng Algela Iyar. Titi tering yauriw, yung naman ko tira Haruo malik. Mang marala debate, senti ang altame kumisabli ang pulis at tamlas lusan na upper shake. Buto ka po sa deputize at tirarat. Maraming iya di sel polo ora ating deputize ring waborsel. Ding ngani sel low ring ara standard
raoy auditor, matuera boys, matuera nuclear. Di kumdasu ang namo gireto na mesa parliamentary system, ang moringi collective leadership Palau, dia kloa checks and balances, yang man mo kloa checks dia balance. Kamang sulang uli. Mansaule Mr. Toribiong. Paska dinagal ko alas 2 minutes man. Ngani ay game na sa malkmungan mo da kamdung Yan. Wala kang sulang. Hana di ulgoy. Nakadiri ka return na mind na nga mo ra sa gimoro constitution. Ra expense ra government. Haruo Wilter na matele explodium tutri. Lengka nga Kalau Haruo Wilter ka famous ra finance na titi government may. Malo lo era ro ore sa tigigil. Nga kamru titi media ka atro sa ka maul ma parlamenta di Napolo. Di nga di parlamenta help reduce ra cost ra abalu. Amasya raw kasi. Ya abalu ra sabat chegidra abol government may lang di ka parliament. Marshall Islands. Marshall Islands parliamentary. Korawander was siya 1979 around that time ang amlet lang ayos ang Rengulbai raw. Ilang 150 million. Ilang yung olbi ra lulaw sir ko olbi. Audu dela president at 25,000. Highest paid. Olbi at 12,000. Sum dia kalwit. Ogi merklug at talbuil expense. Mal ndek lang dia inflation factor ni. Di 12,000 rai at 4 years and 48,000 mungti kegere raw dudir sur para 1 year adra 12,000 plus 500 rai mora committee dia ka fund ra committee dan di mora president yang reimburse. La president Palau Haruo Malika 25,000 the highest paid men in the government of Palau. Sulay Mr. Toribiong, Mr. Koshiba, Mr. Carlos. Yeah, to me, the Constitution is not the problem. The problems are the people that operate within the Constitution. Make our government better. We choose the right people to go in there and run our government. The Constitution kita Adelbai malumi. Sulay Mr. Carlos, Sir Margolo si Mr. Koshiba si mal dia ko mang akrumula barbecue ko papasak na bermo sa kyo. Mr. Wilter, paskaw tayo gide. Kokora ako taklor gide, paskaw 2 minutes. Oy, biyak kaman masalwa si naka 89 na lang. 89. Berek tuigil malul doswek. Mo biya ka temekal kumurkumim. That's a good one. Kom bioreng sel borni como remember was en vilurkit. Waigel lol ko yusolas bilur ngake ngaka de kurren. Matiagi da ol doswek gilelas sama klela kapalmin. Ako umda swegi del adar hablu ki vi amrula egal problem. Their politicians act accordingly. Waigel lol ko yusolas kerdi obes se lol gorgida politician leng malala udodregi. Aruba ka ul mane problem mertir mlamo tokadui mudoda biagaludoda maknit. Tial teistra handling it seguida ang arkaul adrobang. Ma-ensure siya productivity. Al sugumen biagaludoda kau. Ela ka mo mamual sarkara ABB malu. Kidre lao or rurtra kabelment terbelao. Eu ba idibra merigel ipengeder tialtoy. Tira mga musu se orgil metiyo magargil magadamla chance al doswe. Kakabi kuera kakambes tirtoy. Tirkel gotol mudu labi strago US Congress sorira al members reng sertir adar tial bulu. Egida hara amerigel opposor gida labi strigi. Ni miloka. Simbol kesal ngania hiring la kampak logernya chairman de lugolas kami
Mulirutial papir mal ada Micronesia was hal agibong ada velamis kama lister. Hindi ko mama negotiate ada American magil tirak la palsirtial bulu. Maul mang ay kita gimamdas ng inafludo. Ma sel garur raul do suega asay. Poda adar bela lo tirklia constitution sel iliwilos agimo batial bulu mam edora el moruelo ba ang esra rubak. Ela ka bodo rural adra US Graduate School adra AVB adra FMM nga IMF and May madil me la wa sriva sa liga me amatku elora mula emigir mendigir al pangargir boda da dura de longle mesel Palau Development Symposium agirel guk moringa vigir el symposium regir me boda da dulu ai sei me bol mal tel toy lel suguman diak e gardio reng sertire te dio vigir el mosel sori sei kita kamentana kaman Ya. Tira kita mau lubong al dulu dari program lagi. Nga akmal mereka suliu. I'm so honored. El ngartiang al kondo ngartiang nga ko gere kali mal betok agel sebedel mutu sois para al sen moremel mal uba gardu timor sel general lo sene da constitution yang ngi wa era dulu ngi makmal de mereka suliu wa Irene será introducir me se Palau's finest. Tirgel mangaldo tirgel gitu abordil. Makmal di mereka suliu. Itial nguk nga laklangar nga ma professional nga akmal ultur tial constitution del altan. Hey, oleh ongerung. Nga karuk ongerung. Alo baga ongerung. Oleh komeng oleh. But you're good. Thanks for inviting us. Thank you. Seguido saudarnya Mr. Wilter lo ase kita amulula forum. Tila nga urerela Campus Point Institute. Ngaran ko lakmal o meser ngin lo ase. Tiang aja kalu lo ndakatil tiang el margong. Ngani nga patol marandi. Okay. Mongomal masaw lo. Ali, the Ministry of Health and Human Services is conducting a health survey for adults 18 years of age and older as part of the Behavioral Risk Factor Surveillance System, or BRFSS. Selected households with landline phones may receive a call asking them to participate. If you receive a call, your responses will be kept confidential. Your participation is important. The information collected will help improve public health programs and shape health services for our community. Our health, our data, our future. Take the call. Your voice matters. This message is brought to you by the Ministry of Health and Human Services.